entifu ni ho a ya na apegyafo ewo ho Osei Yaw Oforisuo atram e de amamrante ne katacho be ma konfie miensa ne nan so ni santiman nyina nim se adwuma na na ye yono ye domboa afoforo bi na omagya pade a yagye omawade a ehwehwan no nyina no ye hwe na yemiemiem kama dwumadie no ebe se ye nsa no yegusu a ye tenetene na ye ko ede ekoyanim ewo Sompa Asem Mpe Nipa so no so ba pa osima enum ewo Sompa 93.1 ye di atwago wo Sompa TV ne so eno todofo kachiro bi se Asem Mpe Nipa fo no omo aba ne pabere so ena omo aba no kama wono no krupo twedi ampo ba se ya dom wakutwa nsuo ane nanka nsuo no wawowo aye wahwe ye so de yen ababa beduru saab dohwiri mu a na ya sedan kuto na ye de ebema de obo soro ne asase no Timothy Newsum Sabresimes seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yan hwe ruade tene kane na dia kanyina da wo se wo de beka ye ho enya asem keto akura wo kiti kriki wo se nantwie akokọ wo mu ya ye ngro ne mpaboa da biada enne adona kafa cha powers ba ye dwuma ewo dwumadie we so enya asem keto na dwumadie we no enne eye Sompa Asem Mpe Nipa kwotro wa bra asem no ye nte ye ho ase hefa ne ye de fa we de ye de masofo ana ye de mamalamo ye de makremoni bi anasa ye de ko abusumfie ye de edan ya sofo na asampotia eda proso no yatumi adiso enkunim enne Sompa Asem Mpe Nipa kwotro Prophet Joseph Mensa enne Bible no kwafo ebe ye adwuma enya asem ketwa kra ye ko yanim ten ena ye ko akọ na ye ni dancham murusuo ye dansuo mu Sompa Asem Mpe Nipa no a ye agigisuo ye tinsuo nani amadodo no a enso asabia no Sompa Asem Mpe Nipa no a dwumadie yi obate omono asamoanka sana the nation sanka of Alumba obate nenka enadwo ewo dwumadie we so na producers no omo edi dwuma Kwantabisa Isaac ye nyina kwanta so twemani ne so ho a na ye begina Kwantabisa wane kokosachi yabu Fletcher wono de osisumi na so no obedidi o ye twafunu na ne papa wo yon de omanfo enhede hu kokosachi Fletcher no mrante mienu e no makomotam abom na ne production room ho yakeka nyoma enso ade asi ani enne yenya bi ede beso ni ebeturu sre ni etu na basa na yesuamu ade badika ka kiro se santima maduro nyimra dwumadie we so ha na betempanisem aha na betem komode aha na futu samu atetra brabo na ya brabo yie no Sompa Asem Mpe Nipa so a na wukọ master control room so a abrantia ye frɛ no Azuka wo ye na from de bo adwuma de bo Sompa Asem Mpe Nipa no sa na ya wo osika wono so bolai Obeda Samoa accountant ono so ye na from de enya asem keto akra na wukọ Sompa TV wo so a abrantia ye frɛ no Tony wo bo adwuma enya asem keto akra systematic press safo kantanka sempremu school fees and David omoso yi o ma from de e won kran enya asem keto Sompa Asem Mpe Nipa ehudontie o enya asem keto akoso ajewu akode enkran menuaba ma me fanchi akese emfa enkoma no akoso ajewu akode akoso matibie sie nyina ntu betemeka kama pa ya chia mo fa asefo no nyina so emame kama pa kofrobofo mpa bema asuketu a meyi pabre na Osei Yaw Oforisuo ne tinfosuo me na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so no na mini funtumpo akatachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa na yakosa no ne tinfosuo bema ye ko akoye nim ye nemten Sompa Asem Mpe Nipa hodontie o ene free ada kosi ni fi ada so no ensem o manfo de abedan ye no ye hwe ne etu ni sere ene abasa na ye yemu ade na o muso asomdue
enso atumi awie wo mo paye Sompa Asem Mpe Nipa no yɛfa ntia kase emfa koma Dr. Amuakohene Ashanti Regional Minister yɛfa ntia kase emfa enkoma no papa yi oyɛ adwuma enya asɛm ketewa adwuma no de wobayo na den anso a bi bodi pano ne bi bodi bone edibone no yɛbɛsɛ doctor sɛ omani mu na bam kwakwa kuro yi firi so no saa na amanfo keka ya asɛm o omranza mo bibia bɔkɔ de fo so bibia bɔkɔ ankopɔn na dwo ne yɛ de ne weekend mu nsɛm ne ya na nye easy anya asɛm ketewa kra sɛ nye bronzan bi ne ba ha kra na de show boto ya na wo fie ne de ta fi botom ko be ma de fo so se bi ne botom a wasɛm ɔmɔbɔ anokwasɛm nti sɛ nyankopɔn hwɛ so se ya de yɛkɔ weekend ne ba ne sa betan yɛ adwuma na kyɛ sɛ wo ne yɛ de ne nti yɛbɛda nyame ase sɛ wawa hwan na wa me yanta tenka bone mi gidi se ne yatiefuo nyina ne yahwefo nyina Sompa FM obia ni wa sebe watante tenka bone minim sese ne tebi obi ahwe ne ho so yi ko je se Ghana na de aye no eye ahweyi ene afutuo ahweyi ene afutuo ene de ekuta okra no de a na nso ye gye ba force nti nyankopon na nkan ho na omo ene de bia no ye metra se nya asempa enka nche yatiefuo ne afutu sem ne mfa mamanfo mamenchia menua penny of free UK Mr. Mo ne yere omote kronom enemeko mamefo bi wo mo so mo chia ye nyina mbo wudi kura so mo chia opa mo hwe msa na mse munimi wo se ai ye ni o TV so onu Oforisuo ne da afalumba no ma pamfo na mse ne kra kra enti ye chia wo mo nyina na menchia na free ye ehuntahu a wo Ashtown na free ye bebia wo bia Oforisuo nyame ya doma mene na kasa abrabo obrayo kono fide na free obi kwam ti nyame ya menche ye ne be di sa adwuma ti duru ozo abema waso atena ne na kasa na ono so abeche kwa Oforisuo ye na free ye no fitin ya ye wo no to nga no dan na free ye na nche ya busuafo nyina friends of amakom edorapia e wo US dorapia na no na ne ma no yankopon de afi ba ko kan ni omo fie ho ntafo no ti do ya bebia wo bia na amodro ani Cynthia bebia mo bia ti Oforisuo yenko anim no ke na ya dwada ema dwumadi medical culture se efri nonso ekọ ne nonkron so de asantemama Yehowa obi abia tum Sompa Asem Mpe Nipa efri sa ha ene nipa no ewo na benya futusem na de atentene wabra bomu ensem orofo na ye wa futusem edemamu ewofie ha na ena futusem no orofo emu ohwam papa enya asem keto akora orofo na anwumre ye ka kire dasani bia wo wie ya se na wo bobra se eso kokokokura ebeye ma ena mafutusem no tripo no itiri asem na media ma no se eso kura no a ebeye ma na safutusem we ba ye no na metra sidin na se na se ekoso kokokoko a na ebeye ma dia metai ekatre mahwefo ni matiefo nyina se ewiase asetani mu abrabo ni nyina eyemre se eso kokokokura no na ye twense beye ma no odofo se ye trase na ye dwene ho kwa animu kakra bi a eyemre wo se ye to ye boase Sompa FM odofo se ekoso kokok na beye ma ye betumi afa na trene kwan so papa yo kwan so ebetumi asokoko na ye ma ewo bone enso ekwa so sana na futu sem we me hu adifrie orofo abrabo no nyeso ofitin ya ena kropo twadi ampoma wiase ne pare nyina bio enyo ofitin ya ena baye adifuo enyo ofitin ya ena baye fonsuo bema na obetra TV so se wo kase wo dabi enye dabi na baye omura samwa wo
enkwantanya ofitin ya ne se na wo don se so anum ewo studio ho odofo eno na me ka chi obi bia se enne pa bia da wadwene ho na wo pese ebam ede ma wo ewo wiase abrabom no odofo se mmamu ma wo a eso kura no a ebeye ma odofo duru ba bia otumu se nyankopɔ timi toni nsuo no na do obi tinchi obeka se ene de nsuo ya to papa hwese ankura nyina ayemma eduru ba bia otumu se nsuo no eno a ayese eto eno a ento obi wo hia nsuo pa de ayade ke nsuo entren ho to ya kaminya bi kura se bi gu mahinem bubu bi se mi frigim esanse ento den amani nya nsuo no entemti no odofo oja hokoko dai ade achen no otum se fie wan kura nyina tumi ayemma nsusu na ento den bi asa odofo se to den ema nkura no ye ma na uja hokko dai no kura no ayemma entima bia ayemma eno ti abrabo no obi die betumi abantem obi die so de ebewia eno ti na krobia sante kotokota aka se akyekyedeɛ ne nantie bɔkɔ na nsuo beduru yɛnhwɛ kwan a adada boy abosoma kotre otimi edi ne dwuma wɔ ne nantie mu orofo eduru baabi a wonam nyanya o na nsuo duru baabi a wɔkoro etie musa se saa adada boy ene aboa kyekyede ene enwa sede omusi nanti enti omuntimi ntwa akwa mu ana omutwa akwa na yebre ubeduru orofo ye ka kire obi se ade bia wadwene ho se wo beya mana boa wo daachi abrabo ade bia wahwehwe a unya bie no orofo ene ma asem a me ka kire wo ne se soko kura no a na wodie wo mu a ewo se krupo twedi ampon no wode ma wo na wakoma eto wo yem ede be na wahwehwe wo wiase wasetenam na eho akwa atwe na eho aye den ede ama wo na empo kura no wugidie eya asa orofo se wugidie eya asa no wabam eya abua ene ye rekande wabrabo na ka kire wo se senia no a ebere no enyanso krupo twedi ampon de wo de ebema wo enu nti no to boase na soko kura no a ebeye ma ewo wabrabom ade bia wo hwehwe na achepi no eno ene na mi hye ho enkuran ewo ho orofo obi onwa wo di boni a wo fu se boni na wo die no nyankopon entumi nyine so krata se de ka no obi wa wiase abrabo abo bono boni na wadia wiase abrabo na wo bono no de nipa ho nsem na obekeka wiase abrabo na wo bono no de awade bi no na adwe so nde obegu a wo mantem ho abusuam ho ani krom ho ene wo na ni ntwa so orofo etesa na obi adi boni amma sabre no wutifie wunya adwuma nye obi adi boni ama nne wabrabo antumi aye basa wawade nyina atumi agu odofo sani panu akwa ye ohintadua twira ye huno na kyira kwan a wodi sa boni no yema saafo no entiase se wobese nipa no se empo bekeka ne honsem ama nipa bi ekura no awade papa bi aka wo kro no na atimi afiri ne nsem no dofo wadwene se obi ehunu wo krupo twedi apo hata sure wo hu na fa hye wutrim se dabi no ebeso ko ebeye ma amanyame ayi so krata enonti saafo bi a waye na adwene se wo keka o manfo honsem na wogu omu figu omu animu ase no odofo kebeya kama adwensa kramrem na beso ko ebeye ma de behu so na ayesa yehunu sa ewo adwumanim yehu sa ewo abusuanim mantem ho ani kuru a wotimu a eduru ba bi ebetu din o na eba no onokwa edin de betoto no enye fe bi kura na wawo bi kura na wawade
na ye dia sa wo yere eno manyina beduru ba bi wo ba kwa wade fonsi ye dia kwa to ndi we ne papa jese wo ehu jese nani antwa so odofo boni awudie no ye kan kire wo se wadwene kire wo se nyame enhu obi enhu nanso so no se kropo twedi apo hata so de ehu di a odofo esoku ku ebeye ma ebepa ho ntoma otobeda ho amia chwo mna kodane onimguase sebeya enya nimguase emfa ma no odofo nyaadwen sakra ne yede ye soku ku ebeye ma ama wonim aguase me modofo pa Osei Yaw Oforisuo nintin fosuo wiasema brabo enimu nkombo soku kukura ebeye ma oyedie wonim guase the nation's anchor. Sompa FM. Ni ati asfo asasi so a obetimi de ahinta ndi wo bobra na watoto wakwan yi no adwene ho se nyamde ye menuan ne akina bi no ho mfnama ebefa unya hunu ne sa afi wo betoto wakwan yi na afi niema atimi akotote ede ama ndi no asemo esokukuku ebema sokukuku ebema guzozo solo nko adi ka se yema Sompa fo emena yema ebema enti hwesoma ne nso so ne de dansa bu ebema ya ye kwankwa ni bofutu sem kakraka odi abetu dwaso ye no ana ye nyina ye keka bia so na ye de ko se abrabo bi abobo we de na de ekogina abone sai se wodi ahinta nipa nyina na waye ache no eso kura ebema adwuma mu won hyeda ni bibia wode kan adwuma no ho hyeda ni bibia wode bu adwuma no ba da biala da omo abu adwuma no o mane ma bi so ase ku ni yeyi wo mu 11 da korope adwuma wura hunu se na adwuma ekofom no na ohun se o na aye problem na akofa we nyina de bae eso se de yen ebeye ma ufiri se wo ye tia hwan uduru fitamu anu agbo otubi no watu no akọwaye no aton twates ne da ho ufiri se obi ahu ye be paya na yedidi senior atem yedidi senior so ba obi nyina da ba master hunu se obi be frem na di we yaba da bia da yedidi ngofo one day umeduru ka ne ho no na master da mu da no unse wubue na na yabusa ya ageman o de kwen na afi wani maguase eso se de yen a ebeye ma woni nam ngofo site blog o motwa agu na wuwi akotondi uwi atondi ebe bia na so ate manenko one day ube pake pepepe no na onu so abeduru ho sa me no yi tu pa atum ndu kan hwe yenye eso kokoko sate ebe ma mo ni mna ho so na ade bia no obetim de ahinta awurade wantua ho ka na chena ubetua na times 2 unchirima betwa entina ne hyehya akwan ne ye na nya asomdie fama ho simple no ne ye ba se ye be ka kire wanwumre eso sade ebe ma if you obi ntime nwo reason ne se wakwa diska do ne aka kire se yetemi diska na ma wo fie obi anwo e na won kwan enjoy money no so mo ado mo ma yesa no so a won so a wo mo bi e na mo sofa awo ni fio ba wo ba ku fio ye yese twumo tengran umfa nipa ho tikumase umfa nipa ho akwashi aburuchire umfa nipa ho eso kokoko one day obinfo di hunufo be ka tem se eye mo bra so masi mo mfa akwanchire wi ngu kwam obebofom se etu na madem ho ebeba wo ye den ebeba asamre ufiri wo sa bebeto mo na ase na o mo hunu se ade na aye Osei Yaw o na bo hunu se so kokoko no aha ne ba be wie ye yaw eso se de be ma o akira antom herre no akoyi agu
achira ntom here wako yegu entifio nyanim se mebe de nani atio odo ye memasem de ba nyinsensem de on kofa bi mehye ye nim ne yasi ma ne nso ku one day wono ma me ne be ko ne aka che ze oba ndi ontimi nwu be me na ade na akasa oba na ya abortion bebere o ma me na yesie no wono nanim ne be kwa gusi wo hospital nya chense o ma ne so ku ene ayemma awode na sei ontimi nwu biom na ne bukwase abetwe no waboboa no eso se den ya be yema odi akire wa anyem oba na wato aduro di ahye onyingu na wato di ahye one day o hye pia so anu wawu aka wo dem wa ne ababa ba yire okinko eso kokokoko se den ya be yema papa bia wawu aminim no na oton herbal medicines bi na ono onim abortion ye pa na onza aye iniga saafo ni nti no wo mo yesie na abaya fefe bia wo fa no man ye man tem hye mi nti owu na eme de pa ababa ya konyinsen na osuro na okoya papa se duru ndi akire me anam de hyew akore so mpese ne papa mbet na hwe oba skem pa na sire bia sa amre manante ye pa yenya ne yete so anyema akwa we na de hye ne nim se sanso no wo ye okopia so si Sompa FM ndi akora na ebe sei de na enso wafa open ode sa awe maya bebiri ubewu bra wo bre na ode ewu ode mane nso kokoko da kuro bepie edinya be ma na nyem no ene na nka obeyi mbufa aduru ma so nkona ne be ma ne nkopia so ere na wona akwaji akopia so na de weti kurum se panyini eso kokoko a one day be ma iti na eso owu ne be fa no nka da koro obi be wu aka ne so na nka ho be busa de na wo ye ne chiechim se akora wa beto adu so ye aboshina na wu pia so a e wona be hu na nim guase ye kese aba beto wo eso se de be ma minister susu bopa ne be ma onu ye business eni no asoma ne boys no no them aso odu sika ama wo beje ye mu oduru wo kono ane boys be sa ade abere no no amom kakra bi no wafa wo de mane nso kokokoko one day obi abekon de na bibia bi wo no tutu ento na wache wakora ba hwa na soma wo se panyina ofiri ni wo ba na afi aye ma ya hunu se ba ku bi odi kan wu ya na ne ye business e wa na ma we mkoye ne sa na afi ye boboba na kuru ana ye ma na woni so ato yira na afi wa fele wudi ya dia nkrana la wane ba tenaso disadi da ko me ba be demonstration na ban na hu se wo de bro still am fa ma wo mo no ni magu asise pram ntu de koso a obi anka venjero so se de ya e be ma ohini bi otikuro bi so hu obi amenana kira ba ya amoso na ho fe menana na ya mesra nana menana na ya me konzuo ma nana o so pipe nyina wo fie so da o se be konzuo ma nana ura ho a wo mpie wo be pie no na de wa ya ade na de koso 14 years de bi be pie na gu hu fi na agi wa henie na mo esika na firi wonsem na afi kokokoko no na abaye ma na afi anim guase aba ya we so kokoko de ugya ye ne a ye de be kasa kokoko sa ye mponda ndi ye mfa kokonsi na afi omono fa sugar nso so na koko ni nyama okay anuti de wo ye bia no na wiye ewo ho ebe ye ma wo pa omna samwa ne fa sugar nso so ne fa ngokoko ya yen chete fo ne arefo sokokoko ebe ma menim se me wofa obo ne nwum bi obo ye we shu sa akasa no o se sokokoko ebe ma ya sokokoko ebe ma no ebe fa no no ma mienu e wo me mafutu sem obi wo ho a odi duaba hye fom a otwu mutan na eduaba pa ebe bi fi duaba pa nti otwu mutan sokokoko Sompa FM the was starting a business anabama buye bu na bem say ya adwen papa na de start a business a sokokoko na ebe fifa ma eden ohun ato wate so aba sokokoko ebe ye ma yawo ye woni pa bi wo no ma osi so no abambuo ene no ma e kato no so nenso ensema e kato no so no na ni nyina nya ne kre nenso ogina pintin na nasem o kan ne se me gina pintin na sokokoko a menkunim de wo manim ampa etimisi nipa bebre tife ya twetwe wo Ghana obi betima twetwe wo pa akansema to so ye nipa bebre akansem to om so nanso wo se wo pege nani awurade se menye ade we nyamea nanso se mo se me a esokokoko a ebeye ma so de ko hono mo a yaw ye nu free hono mo a ye wakasa bi se obi adin semone na de bia odi na dakro ya so ni mu se ku a ye wakasa bi se ne kapa ye den ayema ampa
so wo de kɔ no ma bi mu a ye onipa bi wo wiase a oba wiase won de bɔne an wadi a wonye na dwe so obɛsesa da badakro eso kokokoko a wo ka po yɛdan ɛbɛyɛ ma ya na me kɔ kronom na fitting shop wo my brother na oba na me ne kɔ na je so mo na ye ko na omo wo abebi a okwa ye transe ya che se emanwu ba ho pa yaw obi ahyeda omo pon kɔ ye obi ahyeda twagyato abenum kwa ka esi wo manfo ka esi wo nyame nko a kejeto besi ne ye hu nipa kro so omo chance jemfia manti yawudie ne abufu semunti obi etime fo obi ho tan eye ne noma bi a emfata esokokoko ebeye ma what target obi ba se wo gye ne ba wo kidnap ne ba na de na kota baabi ana waye ko se mihia 2 billion anza na mede oba ma ana wade bi ama hwe esokokoko a okap ba yedai ebeye ma ena me kasa ase mo che nipa dasane bia boni bia wo di bia wo susu se obi ahu bia no utwu mutan okap ba ma etenne fa safutu owi afato wadwen mu se ade a me ye ne ya ka kire me se wo Sompa Asem Mpe Nipa program so se ne Monday se metwe mutan edan ya se ye papa o eye boni o kap betima ye ma ena ya obi abama bu na dwuma wo ye obi mehwe enne mehwe program bi maami bi susa o se maguata de na me busa nsa de o se wonyi obi abone ba ko asori de mu a ne ho nsem na manfo akasa ya obi wa asori wo kwanya asori na wo ko enipa ho nsem o se gina waka kire se urade me ba ye me hu wani munyam nanso de wo ye no ese se oja because esokokokoko a obone no ebeye ma ade na ngwa opa de bi afri obi wa wo de wonsanka eye wonsam kekaye ene onoma bi ne obone bi a wodie etu twumu tan wani ngwase beba oba wasisuo wonam TikTok na ene o chinchi mu he ebe kaka na ye miensa o kap be ye ma esokokokoko ebe ma fatu wadwi mu se ade bi a obeye bi ase ye papa o kap bet my mama asudua ba nemo se ye bone nso o kap nso be ye ma ti na meka se me fa ne mienu because your papa na your bone ya nipa bi wo man yi mu atu asiwe so onu de ni uniform bi e hye ni nti no omu nipa natali bi e hye ni nti omu nipa sika bi e ba wonu tu nti omu nipa e ma menka se mkyerɛw wo sika de ma na fie sika wo ni wonu mu kasa nyeda wo be hye o mita because ni obi an e kasa tia no ya dumre bi na akɔ shop bi a ho je nkola bi yem panfuo bi ene o mo mbeto ade na so munye nipa ba o man kai se nipa na o wure ho beto ade no se sika ni bi ena daachi bia no bosom ye edi tua ne ka dumre bi na akɔkɔ ba bi se yaw ya na nipa bi nim se ne ka pa anya mada ene wo nkrofo bi a ye ka o mo nka tiasefo asase ho nanso ye wo nkrofo bi so ampa mo nka sanfo asase ho nanso yaw dumre bi a o si kro bi mu a nipa na so kokoko eye ma na ene papa mu a enti ye boni din ka asema na obi asori anokwasem e wo krom ho de na ye pese ye ka chon se ja good legacy e wo wabrabom na o cap na so kokoko no ye ka ankoye bone ye tufo ade a wo ye no ampa no na akofa by prophet da so no enke ye okay o nanso de onko se me na me ko medwa enti de me pe na ye dan me de beto so o cap be ye ma eda bebiri ahyehye a wanhwe ye bebusa se na ye de besi ne ye hu nipa ye hu de ahye five service beba o de he ma me nka asem che wan kasa nipa na odan na ahye no tra sesese kwase abu ne no ma me de ba ne the way am sidi no ma to so miti modin city no ade we de eye me cap na ye dai aye ma ti ye besre na futu semi me de ma kan mienu ne papa ne bone se edwuma bi ho no ampa o ye edwuma bi a eden kakran wanhwe na bambu aba na me ka twam wa bamumu ne sokokokokra na ebedwuma bi no ebeye ma obone nso a wudie no ka hu se ye wo kasa bi se abrantie ya baba we ne cap na eden ayema ye wo kasa bi ho fato wadwen mu saa enu nti wo bone mu no ka hu sa de bi a wo ye bi a obi ahu wunim se wa obi adi bone saa yaw be si saa mre odi bone friti ne nkwala bi odi anyini
eda so di bone wo ka po be yema eti no de ye ka che nipa da sha ne bia ene futu sem no ano ode pa ye ka se ye betim de okura wi program na ye ko because bone na ahoma ne wa eti ye be se obi bia ni ne lem na emum eye bone o eye papa o ma o ka po na ye ma na ye papa eboa wo eye ma na anye papa nso a wo nso ebeboa wo yawo yenko enim Orofo eno ti no futu sem a ye de abrewi se eye ne trene ene ne papa mu a orofo kuruwa no be ye ma o wadwe kire wo se bone na wodie na ahinta obi enhu akire orofo ebre do be so ebe ye ma o le be jeni guase ama wo se eno ti se soko kokura no a orofo ebe ye ma 0551931931 0551 931 0548 931 0548 931 so kukranwa ebeyema hello Panipa baby afrefre wudi abantia auto correction ajasa odi for Isaiah tafu abunu ha yentie o na moya die kama pa anasi topic ke sia mo somo di ban ya pa Sompa krebe ma chiri papa ya bo he Sompa minya tieda na ko babi tie Sompa kata mekanizm Oforisuo asema dia bana me da pa na he na me kokoto fo ibu adum na senia o ya da ma se wo ken o se wa o be fa o be ta die fa no kan na se musica no mo fom o to ajan adan you said bofu na me se na o to an se na wan se na mo ran se na we wodi na o ko so so ka sa no enti ya sre nyamba no chapter ene se na ya no mo ye no mo to mo bo na nya sa so ni ebe ku amo aba be trafie Metifo, aka kama bi independence so aka bi abe temper na de 20%. Akoko bi obe fast se na obe na mo obede no. E ba san se bi mo ka bi on fru biem. Enti na me se me ma me no mo a mo wodum. Mo to ade se na ni panite dia so ye samai so bien. Oba nya tre mi ma me ete o to bien. Mi papa o to bien. Nya potre no na ka sa enya se du ba bi no. Obe ba betrefie. Nya ko pon kam ho. No key. Hello. Oposei. Yeah. Madre. Maju su eburu. Na pome. Nyame wo tumi kese pa. Oposei ofutu semi different rebel na okotutu mu ba. Wo say? Ofutu semi different rebel na okotutu mu de ba. Nyame. Ai. Ebia obom ya de be dia no de na dire. Che ofu say Osei Yaw no Asem Mpe Nipa na say mai bi se de na pula titi so ka no on ne ge di ma no ya se o ye fa ne o kwanyamba no on wada no ase yi fe no Okay. And that could be the last hour fire so ne get it die and again so li bi Sunday yaw emlo ya see you on again it die after again be sorry get na kuma ensa to Na chesa ababa wa na wu afrati asfo asase so. Wo die na tanka be ma no no woni wo yes of course wo yi nwa na yi wa yi nwa na da ma gen no ato wie no o president so so ra be gen na o be kan sa na to Asem na chese papa wadi kisi wa atwa de duakon twapere kon no wadi no amoche bi twa na chi se ayemma wa ya che esokokokokura ebeyema hello Oforisuo ye Oforisuo pizarro ni emedo don kinkasu Mateo kan dada pa metia no obejafo nyina nyakopo onkoso na wonhyiram na Oforisuo esokokokoko ebeyema anokwasem wo na Oforisuo sasem we emo duye ena asakoye besepa ne kunyina han yetase ne benimdefo ena mpanyi sa ka asem bi so se woka ntam gu amena mu a epie anokwasem enti ade bia na yeye
ya ye bone se etia ye nua no ese se yetena se din ne de ense sumia no ne ebusa se koba se eto da ho a de na be ntini se nti se to beda ho na se bin brothers ade nim guase beba e de ha beba no me beba de a nipa enne de ye no yenwene ho mienu na ade a ye itie ye nua no yentwensan ye twesan afosu emre bi a ewa akire ya nipa nso benya de wo hwe bia afosu pizarro kinkas makra no ke eso ko kra no a ebeye ma hello baby afrefre wudi bema That's my cue. What the baby? Your parents. Penny payeti o. Oh, really. Hello. oh Yeah. Enso be bo day. what the baby na Ajo su pesi. enya Ajo yeti o. dan chama mo de na na prepare ho ni se match mo a ya obra penyi ne bosomo mo de match e ko na ya ko ti mi mu match ni ti e do ba ka che ona one o mana dia mame Okay. Ko de ma ya butre wa fa butre kan kwa ko no untimi ma na nyama ta ko ka visa fa adisi wo na kokoda ne abutre no papa udi se be churra bokumu ba ko jiska o be kumu ba ko ji churma na butre na ko na kai mo go me yama papa o ka de ba chi papa bo to we ya ko ji o fa ti we ya ko ji enya o de ne ire wanya utre ana se ko na be yama open temo de petrolino Sompa FM. agacho ni ndo kwa zita za No ke. Kwajo su pesi no. Hello. Hello. Peter Asafubu light. Ani ofu me mo ajo. Majo su eburu eso kokokokra be ma o. Ofu ye me bo abasu pa o. Me tenya me sha enfa kente ma onfa akodi wu. Se de nyame ye tie bi wa bi na akwa ya ofa so di efu. E wo teke ni pe nyanya akọ mu ti. Na yo dia ba ni ye pa. Na de wo kan e be kokokoko e ye de be ni a e be ma. Wo kan obi to e si e wo ti, wo ti ni chate. But all sisa onye na de so sa cha na gbe. Ibi ase no wo te won sa ka ko hwe obi so a e na ka na no so. No question. Na umre no ebe so. That's it. No ke ede ya nyame ehu wo mbre no so ebe so. Hello. Kevin ye. Papa. Penny payeti o. Okay. Oso kwa. Adama. Bonina odi anu. Adama umre beso. Boni ka so bisa 99 days for the thief, 1 day for the master. Na mpese na kasi bi. Na papa bi tie area mo. Na oria de yenu. Obi a pesa chino e free ntin on. Oria dia ma. Mo yenu so oria de. Ana adaba ko. Nam pesa so ni yenu. Nam pesa o chira se o na mintin. Adia kiti ana ko ria ya de chen. Mami mama ni ana ko ria. Ana chen. Ana de ko police station. Then na me chen so obesita. Na so ansita. Thank you. Then na master. So police station one. So ko me ko we. And si kai se boni dia we biano. So yanko po so. Thank you. Boni dia won biano. Free. Na ento nyanko pa ni na bon me damo. No ke eso ko kra no a ebeye ma. Hello. Majo su eburu hwani o. Oforisuo mpacho de bibintu di bibisi kakra. Na ye di bibinti na ye adwuma yenti o. Oforisuo soko ebeye ma.
Na master me ama me ra ho ama me sister bia na me ne wata. Sompa FM. Ni kuna jano ana. Sata na prima wo asafuka na sita no. Me meta say na oji edru no odefa mema na. Oyisu no one tonso ofosu nya to take na enya to kitwa no grow to take. Na ono na party as persona traffic achia. Etipitumisha na card me kwa pimpim. Sese na alachi phone na ituku nso. Ene me sister no do be declare heading engineer no. Ekwen wa yesa brewa. Koko no Antonio bu abrabo me no hu na Oforisuo. Na okay na chere se wo ho fa eduru ba bi atobu o. Abura de Yakopon ebeduru ba bi na yemma. Hello. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Hello. Yentie opakatachi baby, I'm free with the. Me pacho me prepare so call man phone. Yentie we eje krum no. Na me pacho so kokoko da ye man wo. E kan sem bebre. Okay. E kan bone. Itimi ka papa nso kan. Ye sense bia. Be hu se bia tenka wo. Sisu anasa otu sisu bia sebi otu sisu kakra for ebema na we bone nso ade wo ye bia lanso no nse ye wo bia no na obika anokwasem obi nua bone obi nua ebro no nkonkotwa abe asemo edunti edo na wunya na yo aye wa ta no wo kan asem bi se eye bone nko na sa ade no igina ho manye mamyenu etimi ye papa ikiniye bone anunti ena ma me ka bie no me ye twebo akodua na me firi kumawu okay na we dem da mo ase okay papa na ntwie no ye beba bi nti ye de ya ye behia why me ba to ma ye behia ho ba okay hello baby afrefre udin hello what men kan baby afrefre udin be men na eche wonka yentie we esokofoko ebe ma na kan se mebli mebli do ne madam biawo mensa na ohia no oba ne fa mebli anachi na o ne nkrofo ka kire no ba wontie ofo so won fa na ni hu ya onye on kan ho asem ampa okọ na odi na ni ko hu ye enti ordinary ko na be ma na wono na eno ba na twempna na abette me bla woni se o hweyi o ba ha be no ma na won frɛ o be ba ho so a o ma ho nwumre o ma ha no pa ana awia enti mon se ma mo kan de emu odu eso skogoko ebe ye ma no emu odu pa na mi sha mo tie fo nyina say wo be ya fa ukuru ho ana so be ya fa oyire ho no ehede ya one day graw na ko fa asem aba hello bonso ye no mo when you and my new one yo mama yentie we so ko be yemma boni bi ewu didi ya boni nsuma boni nsuma o ati bi ewu ye dia jinwuye na boni nsuma wonso wu tuta oni ya mentini kama ye ne fletumo to wu se e be bi wo ya rata so wo te be wu dia jino wu se e be ti boni wo nsuma so ko be la bi ewu ye dia na ya ma da ko ukuru abaye mbokuso etia bejafo nyina na menka mo no modumata okay ye fa last caller na ye ka se ye di adwiri da chi a ye behwe su fra hello good evening pani pa ma ne so kakra ma jusu eburu ba bi afrefre wudi free what kind of thing you so ye tie we but your program no da bia me hwe mama was in program na ni so kuku abaye mampa
Would you need to be able to Kakakana, obeying in their tools? None of business far or instrument. But this is a lumber and general you mean. Then my show program, I shall, when you want Kata. And then come for making my partner. No key, ya for back. Hello. 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 Mama, man, so kakraba me. Udin baby are free. Hello, me do ya pacha mami sensi kaka. Yo. Me pacha. Where the Asem Mpe Nipa kaka. Yeah, trail. Me pacha cook a na dem be be worry. Na be ma na me ne worry ye no. Ono tu obi ye obi be oba ba ko. Ono so ya ye ne ho ade. One me te den ya ka wi ati mu so mu nya. Na me nin se ya den ya kokoko no. E be ye ma. No ke aha ani adu ofra no enyina besie Sompa Mpe Nipa obi ka kira santeman na nwumre obi kira santeman orofo enfan hyewutirim se ade bi a wo yobia no ewo limit end point eno ntinu twumutan bons nyame be yi skrata no na nyankopon pasa antoma no a papa wasem boni so wasem wa san said you be bia no so ku a ebeye ma ye ko computer so dwedie emna sisia Sompa FM me pese me di hini awo me fie nti aya na me ma me sese me fie di se metals me wcs na me shower set no me ne popom ani di ebe che dia ma me enu nti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obanyo nyina do frank enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so benya bi ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni nyina ni desire hodo bi a wo pe no obenya bi e ho na wcs na hodo so dia the water closet hodo bi obenya bi ho kitchen sinks and the taps I would open your washroom basin and the cabinet and the Turkish doors papa only koto ofie na no a comfort room ko wi so frank enterprise now be say the so frank enterprise our techno market magazine road and celebrate Bernard filling station no abrosa yellow mu a ho and frank enterprise ho na dey asem da kura ne say so our buru is bono any a hafo e kwa kopem no for baby se o pe tas papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko baby se do we che frank enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is see na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say ye ka frank enterprise tas papa dos papa any WC Papa headquarters number 1. Okay, Yamashafo ni atiefo nyina adwo ani akwa babiem eba de asanteman agyatum yakwa akwa enim tema dikan aka che wiasema nyina se yekasa dwoada de a prophet Joseph Mensa Bible no kwafo Bible don't lie enu ntino ade bia ye hintasem bia no was say prophet Joseph Mensa wo danedi na wo de ho akwankere de ma nyese bia ye kan say ni agya ho saa o da bi wo say ye mam sunsuanso no ba na ye kama na kama ne he agye say prophet Joseph Mensa ukọ na kache no de ho akande no ama ye tietietia adwoda dwumadie we so na abetene nka
ewo wiase afa na nyina ye eya akosam wo wiase o eya akosam pa wo wiase e ba ye o nanso se bibi ni wiase a ke da ke ntopunu mo ayasem ya maami bi di asam ebedan ye na asem nyina ne se de wawo na de ne ban wayo no onte ne ho ase enne enu bi ebeti asem bi a yenua ba no waduru ha atena se awom wonsam o enu ti se duru ba bi na se mihu wo nyem no na o mayi wo mafuru so na hwekwan a woti trotrum kasa kire panim bi a meyam timi hye me akasa ma me mo akwaba oba pa bibia bokode adan mo kata na nim ano kasa se ya udin de say acho me de mami dufie ampa me mami nwa pani no de mami dufie onya ne ba bi ko nyame fa ne kransie ye santini ntin de hye no mami dufie firi ebo ho nyesa me yire mfi asem onya ba manim se ya mehia kurom kura na metimi hu na makae wa asem mami enne no obi tie dwumadie ibi edi asem na ade beda ye tuhye ne se akwapa no kwafo prophet Joseph Menso betumi aba beboa wo edi asem na ade beda hen acho me ba ne yen kasa den me ba ne yare ko si sei me wo ni nyina mfansi onya be 8 months ne free on ese me hu ni ye sesei o yare ontumi nkasa e o ma na ne tebia na asesa na o ye bibi foforo sesei na bosu ni sede e o ma na wasesa na o ya de foforo saa na menene wo ha ya kubia e de ben wo ye ya esesa ya ye onwanwa pa sesie yankasa idie ya wasesa esa ya mwanwa yese dede na aba no so dede na fe entasuo eba ohu ahuro na odibedi agrosa obetima tentasuo be wana no otentasuo kwa wana no no kwa ne hunsuo yesai obo no kra na ne wase asem no ne basa enso ne kwala brim na nyesa na ote nyesa brebia ne de wo ye sa ada wona beteteam wo mfikire ha no tisi akra ye ba nyina ogusu a oye wo si anadwonko ana eba sise de anadwo awio tambia eba no ye ni dede na enkane no de na no wo ye ai sise abetu dede ena meka sede ono a wote on hyeda hu ni nipa ban sede na afo nkra ye no onye sabi on de oye na nwoma basabasa ma me na bra wonyem no ukasa tia obi ana pacho de na wi hu basabasa na wo ye bibiduru ni bi fam ana antenata ka no na wokọ ususu so bande na aye no ewo nyame nsem ya asem o gise nyame bam ampeso wa no kwa akopa akobo obi abaye na akofa asem aba na so so na wodo ayi fridi nyesa prophet ba me de metumi abusa wona won kan dia prophet ba metumi dia wowom etima me wo bana nkasa no hyede hu ni yie hene ade na ko anade ni hyefie hyedem mede ne konfa no chekra pipesi ba e o bag ni mu wanimu jena furu mfidie mu nyina we cry esa akoye test bi ya makobi sane price nti afi na ye boa ye ho ansa na ye ko test ne ye say almost 3000 test no ye shebre sesafo ya me prophet wo haide mi sura chiri test you ho ahwan you say wan kasa wa hunim no hwe anhye danye hospital yade ho makwabre hospital no okobia e wo de sekoye bet okoye a twinso asopapa bi ama ya onum nyuru de sisi e de onum adru tisi a wone ho na wa kire wada mi so wone kwantapisi e press ho ene one ne wone no a
we father of all nation kwatabisa no woni timi ne ma no abayire no ahye ne de enso kwatabisa no otimi ye dwom nyina bi to benya abotra ma no hu ne saa no ma me kwa akoma to ye mu ache na akoda ne papa wai pacho wa hu se de on ba ne sitie onim de no waka oh baby ameko bia onim baby ayeko ye nyina na yetu ho anamu ti wo no a ne fiti ase ana wo na brebe ye ne ba ya wusu hu ye ebre ba ya ma me hu ye onya 8 months na ye se otena ase no what the net na ase na wa mu nato what the net na ase na ontimi ntina na ese ya koye bibi ti se what the net na ase na wa mu nato Asem etiesi ya no ne papa na ba mu abu ana dabi wo gidie se nyame betumi age no omo gidie ne enum tu anamo e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so asem o ne ba sa no o ma mete ase wo hu ne nana no de en waka e wo nyame nsem okay abrante no dede a wo ye ne nye dede ketwa hu na wo ye very nice young boy na sade hunu a ukura hunu aboso ye style bi wa bonse bibi ano okosuku pachan ojina sei sheshe wa ono mo preso ya obonkola na osuku wa na That's sure the I'm sa. Oh, na aboso menkron, aboso menso, anase aboso medu, ni nudu ba akoso. Bacha aboso menkron. Aboso menkron pepepe. E pa ho ba mpa ho bebre sa. Omu share me 6 e na oba 10. Okay. Se ni aso. Emre ni mu a asem o nyame be ye wate. Ntina metu share ne no. Bible no kwafo. Papa will fear her. Asem. Okay. Yanko Bible no kwafo e wo fear her koda no. Na yanko hwehwem. Se die na amanu abasa. Ma me pagya mu kakra wate. Na Prophet Joseph Mensah papa wonta ade die do pempam ono a. Oh, nensano ofe. Nti wonte se ya na me bona baso. Wonte ba me ka kire no. Se kwa kanya ne ho. We se efa tawo so. Ati mema wasusu. Sa na me de ama no. Sa na baso a me bo nyina se keze kwa te dadaada. So fosu bi kura me daase. Me daase so nye wa no fafa sa. Okay, medical catcher we as nyina say ye dadwoda de Prophet Joseph Mensah Sompa Mpe Nipa kwotro ye be hwehwem sisi a na afei akande bi ase de kan na asudwe ba no Prophet Joseph Mensah panipa memo akwaba mejoso Prophet bibi aboko de oh nyame adom bibi aboko ya na obase ya na ye mahohoho a sanse ye frewa ho keka on de ba no ye ni aso pa na dwumadi a wudi no so no resource wa eba no so no ye ni aso pa amanfo di ho adanse ano de nyame na mo so ye adwuma o ye adwuma pa Prophet mami ne nsem no akoda no unhu ni yie sisi ya na yenhwe se sunsun bi ne hana adwena Kofi Sapon sikafo din so akwapa no kwafo yesi Kofi Sapon yesi Kofi Sapon ye hu ni ye bibia e basa wodi ni siwa no amuni entofie de otumi to pan baako da koro na ma meso wa ya wo hu na de koro ni pese hu se no na esunsun mu ade amla mi sanifa ya de ankasa na ha kwala no sai nko benkum ten Oforisuo Prophet akwala na for me enye sunsun mu ade ban for me we gi me for me na foforo okay we wa duro bi a meye na obe for me foforo obe tena ase
saa ntofie ni no obegya atete na we kura no wanante o ya de ne ba se si ya de do be ye o corridor mu ha no oh okay oya okay pa but onye for me enti adwene na wo problem no okay na kasa no so emba no kasa no on kasa but the bus ye dede obe ye dede ya be for me no foforo we nya adwuma bia prophet yankasa no timi kasa na me ho ato me sa na mahwefo no matiefo nyina obi o fie bia na koma ato ne yem ma ya ba kwanya ya ma me ne kura de ne firi bo ase bae okay ene ya ba me ho ne no ntumi ntena ase kajachi fa akoda ne begina kwan amu wiamu de nakọ na ese prophet ni nani hu no ko se ono na ye hunhun mu ade ne ye de ya kasa etimi se me ne prophet na me se me ye wanyi so be bibi anya dwuma sensense ye boa mansan na prophet so ko ne kotodwa no de amekakra wo mu a papa bo fosu ho ban na me komanim kama abrant ne ho so fe na me pesem de be TV no so ma ne begina ha na prophet nhwe no also ye na ade ni bi on the wo ya no yo na adwene no just say for me no foforo okay mame ka kuma tu ye mo de enye hukura mama up to 3 months okay saade we heja we na hu bi okay obesisa se test no mo so kwa no mo so kwatwa ni trimu ana asum se no on okasa mo kasa wonte no mama mamenete prophet beso busebusa no semba ko mienu bi betrana prophet musa ba ko mienu mi ensabi sanse wo se muda ho no manfo hu se adwuma na ye no mempesa akoda na kasa be TV so ne ho ofese ne ho ofe papa ma me prophet busebusa on se dientia emani ntumi nkasa no Oforisuo we de enye ha okra okay ma me for me ne foforo ma na kasa ma ya bere onye fe na me beye okay sa nkwala we mu abrochire fo ne kuta mo dodo pa ni na yeye prophet na for mo foforo se ko ama eno ye de ya se ya kasa ya se ya for me ne foforo na adwene no enye adwene ne nye odi fira wo ye okay disease ya ne ye beye na duro ma adwene na sipi okay enya sa wo odi benyini aba akokora na adwene no wo fom okay won say ye won kwala bi wo ho no ma wanya bia be 8 years but o ye 2 years anyoma ye wa kwala bi ha wanya be 10 years na nyoma o ye na be ka se fe na wanya 5 years ha ye form o mfoforo okay nti adwene no ne ye be ye hu adwuma na ya form adwene no ni pedua na febo nso okasa okay achakura within 3 4 5 6 months na okasa okay sana ne ye be ye no na watene e kama aha no atene no aye kama na heja o ye ntofi otete nyina afo nsa afo bo nsa adwene na befie okay sana ye friend ye be form o foforo yo aha okay say di power to say car adwene na ye engine no ma me wate ase ti na me de share ne no wate wasuma asem ti o se okurukura wo fie no oti ate se na koma ato ne yem wo ba no ona e pani ana se wo na e ka kire ono nko apese sei o baako enso so no enso ho so de bi be ka ho lacha apese ewie no na ntafo ne ahnasa no eba nyame be ye wate prophet eti Oforisuo before mba wo biem no monko hospital okay oni ni kunu no monko check so mo blood group ni bo ha wo de wo nkwala ase ya na be wo mo nti wo monko no mon check oni ni kunu ansa na ombeto awo so mo atoa omko na emwa mo doctor be ka chom se emwa wo mo nyani omahudi ombe nti prophet so be hwa na metoto na no mebusa anso wo ye no antenatal care wo koi na ifie bibiduru kura oye bi eno so timi da bia metai ka sanse wo kenkan nwoma no a eduru ba bia infections ha adwene papa adwene but ye ma ye ninko na saade onso ahwefo ne tiefo nhye no so enya oba ne be ma mi na betumi awa nkwala ne be papa moja ni bi ha e wo nkwala omo sei okay ani ntina wo be wale kura ya se otumi kwa check sa nyoma ni na hu se blood group no ne te sen se bi wetumi awo nkwala be 4 5 no mu na ya yalefo
na chese sa group no nye papa esa awade ni twam ese mu twam na sa wo be di odo echi na wo kwala de kwala se bi kwala ya le nkwa fe problem ne ya na ye be san solve sa no de ya na no ode okay unu kunu mun kwa blood test no mun ko why prophet etio my telephone number is 055 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi had a Santasi in Fair Jericho Junction. Ada Edwada and the brother near Yeduma. A China or why Shem Crawford will be our Bob Brown one who hears you. A catcher was a Nipa Becas and one Yansa, no ye problem because King Solomon Sre Yansa, more ye tam. Tinyansa and money per ye. So wouldn't ye dear problem or Brabe Shimuchina. Ebia na de ne adwuma pɔte ntina ma wo nye yi ebia wo adwuma yesa wo ye ne nya no na wo ye ebia na wo de ne nya adwuma na mmom honhom bi na hawo ni na wo ba ne ye hwehwemu a yebehunu ni na eye santase anyinam fa Jericho Junction wo anyade hawo hunsa sa ma me yi be ye obi mu afes ne yesi nsuo ba yekoja ne kwan ni na sa na na ntesa anokwasem na problem ne na anokwasem wenya sofo bi ana konfo bi o ntumi hunu krenka obetresti asem we akoye maame ne ba na yesunsum na wo no na sei da bi no de bayi kura atato no de bayi atato ye de bible ne be kire wo no kure em wo hu no kure nti wo ye nipa na adura no kure kwan so ahoto beba me telephone number ni ye 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 the wabano translate no so be hian hwehwemu adwada de se prophet Joseph Mensa obeka sa Osei yehwe na hwehwemu ni nyina ye ne de free ho na ada no ma me bi free Holland abrochi mem ebai na maame no akire mu a wo yade stroke yade no be 30 years mfi aduasa ne akire na wo ba Ghana se wo ba besa ne ho yade mfi se kwasi boni yade a wo pese wo beba kurum sanse wo ba wa hwi a no wo ba bewu omo ehia enkwapa orofo maame na sema na wo ka nyina na se hwe amanfo a agye ne sika di wo Ghana ameka se mebobo do herbalists fo no bidin na mebobo asofo bidin asem bisi afidie so kyena na wo bobo di no ba no se Bible no kwafo Joseph Mensa wo anyinem o kana ma yedin wo se na duro no de kabagye no enso na ne mmira wo de kɔ no aso na eye mede ye mahohoho ase sanse se ukofa wo bi a wontene wonyo na amanfo sika kawo no ogi edi wo show so a pempi no emashow no kɔfam enti wo kan sa no mani je papa wo sika wo di mre kakra kan ho a enso na ne bre na wo de kɔ no aso orofo eduru baabi a ya ye hwehwemu ansa no akɔ baabi wate mane kɔ ya de so a na ade Yaw Oforisuo Aboagye so se menhwe na menkyerɛ baabi emwa wo yenua baba ko atrase ye bre no ntine ye bebo de tawu producer mon kata maame anim sanse na asem no a eda manim no obehia anim kata mesre mon kata nanim emfa mame oba pa udin de sei me de emefa de na jizo ya anwunani mo na moto esinam etonam ena eyonam namba na ka ho biem monto krantenam ne kusinam acho mame wo haw wa mane ne san wo se Sompa Asem Mpe Nipa ye ne betumi aboa wo ase last bi mi wo ba mi susa da na che
Mesuda say nkofo mienu tia ba me se omu pinfin omo ye me ho ade. Omo ye ho ade sesei. Omo ye me ho ade o dae ni. Wo ware wo. Nkofo nan pe na hu wo mo. Mienu tia. Na mienu na hu wo mo no e ma sei na mema sei. Asa ma mienu. Asa ma mienu mema mienu. Omo ye mpanifo. Ba me su sa dae. Wan hu omo anim. Me hu omo anim. Ba me su sa dae no ma fa anya ase. Nti me ho na papa bi ka che me say una ma ase mienu bi di wachi unim de na me so da bi o minim ada nipa ma ye ni de no say anu na wa ka chere me nti me say wa na sister bi so ka chere me say me na ma mienu bi di me wo hu se honhom di wachi no wo ko wo ho se adunsifo akomfo ana wo na mo no ma pre no ma ka chere wo ase ba ku me she top na me na ye kokko no so pa de kokko dodo nti una ma won se mienu bi di wachi ana na mti da bi o nti me no ma fa anya ase sa me nim se nipa no wo me ho ewo mu me de mo ka me fa anya ase nti ewo mu me ye madwuma nti nyame adom benya baby me benya baby tinana me wona papa bi frɛ me se wanya plot bi ama me mbeto no kwe ni ma top plot no me si fie no ana me ni nua small girl ma ko fa na ba na me ni ko tina 2021 na ko tina afie won me bibia be basa da me nua no me ni o me ya record hospital no si nipa ne bae obae na me ni fi no si nipa ndi aduane e dia flow bi so na nipa ndi man so onjindi omo ye miensa no owu ya ye ko friend no si efie nipa ne ton ne ma abonti so nipa eye wunua no eye me nua tie se wunua na wu afra tasfo asale so 3 years pepepe Oso obi na de aduane bre no. Obi na di aduane fa. Osi efie nipa na di aduane ma abonti so nipa. E de bre no. Daye mu ana honam mani so. Se onjindi. Okay. Ti owu ya ye kofre na osi nipa na no mo ya miensa na mo wo me ho. Abefo no mo ya miensa. Na me de nipa na ye me bia bre. Onya me okwan bia so. Mimi hu ahin no ana ode aduane omo poison aduane no e de ma obi se nipa ne fama no wonji se ami na man me man si me pe e no se mi nam fe mo se mi nam ade ni di machi wo kokoi ye mo eti mpa mo hwene nsa ho mo se mi nam ade ni di machi ma me to bo ase wa hwe kokosachi wa hu ma mi oti we wa hu no elumba mu nyina hu ne ho ofese we de obi fidie mu aboa oso obi anse ne petwe no de ne onye fidie bia mu aboa o e floating we de onam eti be emfie se na be man se ope asa mi nwane free mu no ana me hu ni sa unwane free mu de na wo obi ho ana me wo obi ho sa ande omom di wachi ne be pam no tu nwane free mu fie se ni 3 years pepe ni odi bia che kafra sanu wate na said you hu ofesity na so obi mfrɛ wo dia ɛyɛ asɛm te ami na ma me hu sa anyama no me hu sa hu wo mo di wachi no fita na tuntum ebi wa ha o hye jarabi a white ebi wo so a nipa ne hye ade black na unam wa wanka se hu wo mo ebi wo se me na tama me nwane nye free mu no baye na mo si a ono anopo enum na me ne nko anena ahomachi ye kokko ye duane ono ko sku anu aba nti enum ye po a me ne na anena ti ebi o ye na mo se ne ye kwa bo nse na ade ne di menim se mienu no aya na we de omo ye bebre obi o ha ye wadwuma be se enum na sambre ya no maba o mbefo akofie sa me emu nhime me na me so me nim ade ansa na me bie ma no kura aka che penimu se bibi se na me hu o ma mie ana wa mi sa sunda se me pictures fa yira obi abeyi me picture che apri ma abonim ebi se yesi efie nipa ana ye me sa ma mi wa se me so efiti aske ye o sa no edi mfie sai me panse be CCS man ana de ne sha se ye me si na watu hu anamon
Lanse me too na na mommy call mammy ana mammy de me come papa ketua wana ekohwehwem na mo se be ma be bu nsan bi so wo me ho se ade pa bi ba ma kwama na obotugu ufiri anwona kro bem me Togo uye Togo ni na ya wuta akofie ta kofi o na papa ni mammy oba pa onkoda bremu sisuo no wasisi be ma bi panyana Musisi bema bi ada. Na mema say na aba wa kwam. Menye obi a me basa. Na wa wade pen. Wa friend obi pen. Eye den na ni jaye. Asem mi nuane wuye no omo se mi na meku akwala no. Ei. Ebe ma nsensem ba na ma yede. Na twa me ho afi no. Wo nuana akofa na ba e odomu no. Wo wuye no ehefo na so na aku no baby etie no ewemu wo busuafo ana se area mfo no mi busuamu de ekobisem ye hu no kure no ba mu de omu nka hwe ba ti abontifo no ana omo keka se mi nuane nyem na mi nyinsem ma no na ya mpa so nuane nyem de mi kura mi nyi bi da na ma be yi bi ama no ei anya ma me wo so asempa na ade nam wo sansa se ye yi wo honhom sam no amanfo taake o se wunya wade be man se ope no kura to nchen a asem wa mantem wafo akofa abraw na ya asem kase se wunua na nyem na akotu yin san na gu na ma na wuo asem no so ntesa obi na poison no mi nwe hin na nipa ni duane e de ma obi na nipa ni ada mantem wafo no mo mpe wa asem o mo mpe wa asem o te fa hin mi o sokoba e dede so ya sempa o na mobusi afoko hwe wo nua no wuo no de be na pa ne kun no poison o se akula no ye friend no ye friend ne saman no so obi na di efie nipa ne ton ne ma abonti so nipa no poison omo ye miensa o nipa no mu hu no serious point here na de hu se nipa asimesi kama to ye mwati na memma na di watie no o mba fa ukosa anasa obaso da na onu obi da mi hu bi uso da ya na bema no woda ya na me hu ni na woda yem ede ndemu de no ede kama wo de compare na boy no na wo no ansa na onua no firi mu no a eno ni wi no de he na ede hum de no ei na hum no so ma konhoma wontua hwe like be water be na wontua wa wo so nto tilapia ei hum so di ade o etimema na mienu na hu wo no se bia hum no woda hu se ye wo mo a nipa na me hu nenim do no woda na hu nanim woda ye nimu a atiasefo asa so wo so bi your family member pempie no eba no saa no a ya na obi na yi nipa koro anim eno kora na mansuro na ye dwo da bible no kwafo wa tebi also ameda say tam na me nwan nya hu ya ahyase no me kwoti na efie ho no ti me da say ahyase no me na me nim ade koro e ha me ti me da say abon se na nipa ndi ade ye de wo me yem me think I say nipa obi de ade wo my yasi ni na but aya na ada chichiri me timeni kura me timeni say me hu nipa kro wa wo pen me nya hu yo na say kura kwa uni obi a na nti awo asam de fato nchan eti bema hu a hu kura so ye oba te say ade me yi na sisa enti se pe sire me sitie no na wo for so kura ka so pe bema no kura so still da me nya bi mfie miensa ni nene ho ane to nkuma wo mema ne to nkuma ma asra wo me ye adwuma asemi hame papa se kala ikura wi na se ko wo no wo kala yi ko kudie se mambu die na se wo kala yi me kompa ebo bia mo se efie tumi
esu na yo efie tu mi na wale me mu fie ankasa no abosomo ho abosomo mu fie mu sadi akonwa sadi akonwa asemo na ofri togo ba wankra me akwala no mo de me ba tu ma me no papa we omo togo da so ho ba me papa de ofri mbe 3 months man wa o mo ye na yie yesie no ba yenye yie no na yesie no ko bi o me ko na je se ukofie o me ko fie nyame be ye wate wa so be wa azuka yenyamfa akoso no na azu di ne de sei me de emefa ye sayare ni na beda ase de a no mayi wani mwate afidi so amanfo ware fa so kama emefa no di na se kire sei efie boko na wedi anya boko mawo oso di ne ase che efie boko emefa no wedi efie nya boko ba bi akeka koi wedi jedem sadia na meto antu wa teskani etemila ne swati kafra baby ameto ande kura me sunda eso mo de hokura e bolas pe na me go eduma no kura omo nto ade tempeja bia ne tugu ma baby omo wadi bia mbese no nti e ma me free ho no me free baby ame wo no esi ama ba kuru tiesi ano susuma no da no oba brebe ne brebe eya mi sana mi ko fie no omo ko ye bibi fa ba esi ade mi hu sai bio but still Saturday we need 2 weeks mi sa dan na mi sun da say eya mi sole for o'clock ti mi sole oda enu mi sun da sa mi sole ye no mi pia bonti na mi hu say mi space na no nkrofo mienu ti ho omo shatare tuntum but me hu omo ani jalabia tuntum omo shatare tuntum ba ade me hu say atare tuntum ba me nim say jalabia na say yi ade chenwa e basa na mi sa hu say still omo da so di mechi enya ade omo nsan na me bambo bamu a bibia be wiedi wate okay bible no kwafo wa ha baba wa no nsem no abreko ni nyina ne say obetumi enya solution to the problem so Asem Mpe Nipa no yen ye gidie kese pa ne say obia benya sudue e wona brabo titi ye wi emefa kwa akoma to ye mwate nyame beye why prophet ye da honi o okay akwapa no kwafo emefa na ti ho no osi ahunhum adi na chidie ni bebrebre chen ni trinwi chese ofa ha ahunhum ni ohye jalabia de ohye moku de ohye shiu nyina adi na chi ni yepesi ehu ze saade na ha na yebeyi emra mesani fa bosoma enko benkum ten ade na ha na enye beyi ya bosom amehwe be efiri akwapa na kwafo yepesi ehu ze sa bosom na efiri he na maame side emra mesani fa ne papa side enko benkum okay ne maame ade na edi ni so no ha ne firi ne maame mo side a chese abosom na woni fie abosom na ha no na se o kan no kra ne sika sam so nyewu wo se ahonhom bi so ne da ye no so ebe sa aya bosom na we oji se me yima no ye mpai firi ni so me ye yin na firi ni so we di sa ya na me ho atomi omo da Sompa Asem Mpe Nipa we di me yima no maame ne ho nto no odada why mama bese opema obedwane we me de mama kwanta bisa nka mama wale afono no bi udin mantepe ye yifri ni so a wey sabi na mepe chief producer onware chief producer nware je edu ba bi a yes ayade na ye mama fo to wo no chief producer fi ya mwa diwe obanso a mehwe adwuma apate ese oye prophet kwala yi lumba na egu kwanta bisa wadi am person de lumba ada na ugu na wali also de kama kokko de na nije ho maame ka wakoma tu ye why we de wo dada we nye problem okay we de nye problem kura
wa beka mekanya de oba betena ha ya aka mekanya de tina de bia meka se onipa bi mu ahonhom na omo da ye onipa bi ho ntina ye kan hwehwemu no so wa man hwehwemu amen wa wani betena na wasei anokwasem aha my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 nyame ya adoma kumase de eye santase nyina mfa Jericho Junction edachena ene ye wo ho nti fa no ma na me dia tudwa no na frɛ wo bia wa bra bonkoye wo bia wo da honhom no wo da wo se sunsun bi tata tumirika bra chena entena ho na sunsun kun ya ewiase de bia meka se nipa boni ni kun ade ya ne se nipa boni ni beku na nipa papa akosiewu ya cha ade bia mo amwon kran no be hia mo Amasama Stadium Junction ya countryside ada ya woda na ye hia ho nkokofo nhia mo Trado Salvation School Dominion City da kwesi ada my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 yes all ni de omo nso anyade ha wo mo obi wa diabetes obi de stroke obi de hepatitis B ya le de bebre diabetes omo nyina ntumika me Pedro makramo okay no prophet Joseph Mensa akwapa no kwafo no Bible no kwafo no Bible no beka ho enu nti no koda da bi eda so no worofo fabra benwan o de baso Asem Mpe Nipa na o friend number no prophet na mo akasa kama na akoma atroyem enu nti no emefa so ho ba bi akoduro no yakopon be paifa ahodi ni woje de ama wate so Asem Mpe Nipa so bi ahon ha no bi ahon san no na watumi enso aye adwuma kama kunu de menya bia ma to be kwa akoma toyem chief producer me ana me kwa koye ne ho ade ama no ye tie ye be kwa nwona memu ho sa ne be ko ho ye be ko VIP kwa no be hai papa no daga na anti kan onyanko anti ko na producer ne no be ye hyehye kira be ye adwuma kumase ene na wakọ na nyoma akọ no let me bia aye kama or for 21st kene ke siatica expert ye ko 21st kene ye ko tu siatica yade no ase na 21st kene ke ba ye no ono ena ma ye hu se yade bi ye frɛ no siatica or for yade bibre bia da ye fa ko da 21st kene kwate na sa siatica no do for intrim yade ye yipa eso sisi ya fasile bonako kumna kusi unase na sa siatica na kwatwebrefo wanhwe ya yade bi obesa ade o mabraba beka mabraba ho no dofo na wo tofo mu ano yitu se yatika yade na se abibidro so ade edi tu sa yade no ase laboratory ne scan fidi ahugo pi ye do befam na nyoma konkai ade ama massage no so ye adwuma 50 branches ene ye wo Ghana member dofo kumase wo hwa overseas adabraka woni Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa kromu obuase cancer quarters call junction and kan domain market ube hu na wo sunyane kwanza techiman 21st kene kiyekoi ni kutu ya diase 0540311311 0540311311 orofo ye konya ko Pedro anom na si ye no no maduro ema ye pam yade ani orofo metaka kire wo ama me ne wansa yade nipa benya wona ye yade kro ya orofo ye Father Martis heba mesha dodo na fe no Roman Father dru na me kan fonam dia man wona se tatai ukidne no asem ya ba ho enyodo ya de stro kwato ba ha why said the kotumre de akaja no bo oda ho orofo ye Roman Father dru na me kan fonam dia man wo honam ayo ya why mre ye Roman Father dru ebebo apa pressure and diabetes no what ne tekura ya de kwankro biada ye Father Martis heba mesha na me kanfo nam dia ma baby ato no to no man kan nam biada ye kwai Roma Father duro Father Martin se ba Mr. Yenkotobi ne fantu yade ase na oso ntumi enko onwuma so 0247919122
0247919122 Father Martins Heba Misha and a make for nam the amount. Novigi Studio se menkan cho sa upon Tony Abedin Tony na we twede de ne ayu ni nyinada nyankai dum fato e video anase photo ye twetwa bi krekre ne fanto ne nyankai dum emfa manchirima na ehwese ne maami wu ye ne papa wu ye no emfonyin enie orofo e gane afum na wushutu kura Novigi Studio so beboa akwanyasa nyina so yankan wo malama baase first Kokro Street ni so pe ho na obetimi ehu farama Novigi Studios obebo ye papa 0574715778 0574715778 Novigi Studios na mekan for nam dia ma one of yade hanipo yade tete wo manfo odofo yade enetimi makwabrane otumi jane nan kura di gu ne ho yade odofo yade nko ade odofo betumi ma ho dropa no wanom na nyoma akonkai ade ama eduru ba bia wanhwe ye ma betumi adidi watam ni nyina yade o be ma no anya adwuma watenka no enso ewo from so you ba so ye be ma infections no how medical culture say infections no nyoma etumi eye no na ya na yankasa ne mfa no say yade edi ewu pa nyoma mabobosu ebetumi akọ na yetu ase pa dia Tago Herbal Mixture and Capsules and I make comfort na media amount Tago Herbal Mixture and Capsules be manunumbi bobobi na mema yo no ebe kama pa na watenka no so atumi apagya infections ni na be free ho ama nyoma atumi akoyi ede amam 0243228296 0243228296 Tago Herbal Mixture and Capsules and I make comfort na dia amount baby etondo tuniro man kan na biada Tago Herbal Mixture and Capsules ubenya biato na atumi ede etu oyade ase the nation's anchor ya radisha ni pebia enra da na ye meso a obaku amponsa na woda o goso otopano ndi na minjira no na onya ne kase na o man nkwatentere maye no mfe na ni hwe ne nyame benam ye ni nyame mama yisu bi aye ede ama na barabo echia ne pa na minu ya ojombe so mechia ne pa ya ye kwa mami asemi ahomte but ye mu bi di nimdi ya na nye ye nwanwa wale bani se ya na ya ahomte man ne na amafo a ennim se bibi wo wiase ne da so opriti ye adwuma firi se opa wale wanya bi opa ma wanya bi okọ adwuma onya bibi bedi ntuka se bibi wo ha ompeso wagitum kura anase se betafrache odi akire hunu sa ade na tesa na entesa ampa ediso bi beka bi se ya na aka che ne ofi okura sombie se wo na somdue ho ban na ampa abrabo aye bo no bibi wo wiase ampa se oba beka se bibi di na chinti wonya kunu aside no kura no se betafrache edum pempenso a opie no wo kose ya nye daye mu ohuso mu na ekuru ya asem no kana se trasa no utu ani se wo yefo ne di wani ma wo koi wo ye nipa bai untimi ni nkomo ye friend ne say untimi mo ni di nkyerɛ ukom de untimi ni scam fi no ba on de so odi wachi aso obi hu a untimi nse wo pe say nipa no condition nipa ne be wuda mu no bebere kan ma no odu we yakokodo no wanya no wabeka hu go betena fie hu say ka for past 3 years minya kunu minya be makura no ne mada me de to nchen a me say hu na honhum na edi machie ne so omunie edibe hu ne say ya na wiase be ya mitibiti wiase ne kura megede what you asem na se di bebere di onwa inhira ne maami se watie so mpa Asem Mpe Nipa na wanya akokodro atata ne chacha ese niwu obi wo be kakro ofele etimi ampa se ne awurade mfa yeso mo na ampa so prophet Joseph Mensa adawoma ye benya solution di ama obayi na afi ono so akoma etimato ne yam ya so oba to opa na be mesi kanka na bra bon dia sister no word no kwa yetan o na age condition wo nyina na ya wotise dia ne ho so afi o nana meka o how ni adwendina dane so oni hu no ayo o how ni adwendina dane so no a oda so tise no a rede no so che sa no udumi za o how ni free ne so no so wonya asomdie dia ma ne ho a wa kora wa nya mfa ma kwa yibi mu kwanta bi mu no anam de me ma no wa kora wa dwene be sa menyem hosa jao obi obeko hu bia mente ombre kwanta bisa na kwanta so yeso ye be se no ne ni obeko be bi kwa na asomdie aba di ya o se dia ade ne tie no se dia ade ne tie no se na ope ase ni odi milika chief producer no ye ma fufu wura bi dia o mu so da we di onzo ho pre unya edi
penampa de ne sia bobom enti ya oni ade na koye nyina ne se yen kanche na mabu na asiso se woni bemba bite odi ade ye na dwene ho woni mfia wo firi mu esan ka kire omo muhia obi ya madi no nia wo kan si yenye ho aduma na okodi waduma besei oh yes nia wo kan yenye ho aduma ya de betima bo we na se udi konfo yire na motia so udi eni aza agro ehu pa nti obi be ne sembo me de me anka ma dwen dada obi tifieze no wo kan opo omra no hwe ade ampa hwe ne de obi ansi ugwa owro no obi anye pantini mfiri wonsam na uwie akira asem na abo se within 1 month 6 months no oniema bi esei ediniema wo wiase a yenka nje enuano me yemfa ntu yonfo ne yeye bibia yenhu ni yie se wodi ye obi no amfa anye ni na honhum di na chi ombe pira wo sister we nyam fa so obi anye se waka no wo kan so mva nje wo so omoyere oh yeah wo kan mva nje wo woni disika ho akyinye keto mu se wo bu ni kwase o mva nje wo mbe pira wo enti no niema wo wiase ne ya wodo ebire ba wo hye nyame ni pande minim se nyame be pagya ne nsa na asomde atima ba no no so watima sire bi godogi de obi anim se de se bo so me miensa ade no eten pa da gi ura na eba no wodofo ochina eye third match ye ko ni akoye doti yi wate ye ko na yakoye doti yi na wochina eye brada ebnada ena yede nana ade ani agia otoso miensa adumenya hene wo ma se hene na yede no etumpamu wodofo eye china wu na yabatu aso bukuada na wadampamu a na ade che ya wada so a wada so adampam na ne ya wada no na nwumere na yebekwa akopɛ no korabea na yebekwa akopɛ no korabea wo he wamase adehye amusieye na yebekwa akopɛ no korabea nana ade ani agye ya otoso amienu waka nkyene gu wo bra aduane siso dasen abutuo ama enne yefunu ekɔ akɔ akoto empan orofo ye nana doctor nana Kwame Aduna oye chame ewo adumanya ewo mase ye no ene di dwuma ewo dwuma di so ono ene de aye kaibo ebaye nana ade ani agye ya otoso mienu adumanya hene wa mase baka nkyene gu ne doctor ye no na ehyehyeye na ye de ato omanfo animu no wo ayiyo awen koja enu ti no yenkoi adumanya ehene na akankyene gu no timi nanano mata kunwa wo kumase nyina no me wo gidie kese se omu nyina beko no makope omu nwia korabia sante kotoko hene santema wura ye udi mu ntenteman a enya asem keto akora enu ti ye nyina de ni monyam kwa kota dwumadi echi na aye fefe omno samwa ya yancha vera sheto said wa yebia begumpa ba bia bekobia vera sheto ko ne ntro wa mento na mencha Bombay madam Bombay ewo akomadan nti yaw yo munyina ne se amanfo bi frefre ana monfa na mame oh no ma bi se anyimu ade te se de ne ye kana okwa problem by being to wa so obi wa ato no but we ma bia sesa ma bobo so mo nim so ma wi Sompa FM oba bia ba wiase na sem nyina so ndi o sesa ma we makoji ni we de makoyi no we de ma ni se yo ni nyina ye sa no ma wi e de adua mu na hu ba ma bi bet ma sesa ma gu no so sa we nim so offense ni nyina ye sa de we bia ye sa na ye san ka wo ye oba fefefe otia o si eko 3 years ni onka ja paso wa utimi ya wo hwemi wa unka obetimi ento wada yaw me nya ba bia nka se bibia ni wiase da ade a wo kan obi a se bempedro a onye no ma bi ni be jaga nya ne kre na bia mumusha ne yie hwe wo ka sa asem wo susu se wa fa mama miensa mienu nduri mi se wa wie wo susu sa na bia yaw na ko ba bi betima wawe ikru bibia de mano ekrokro ne kama na so wa man house boy afano enya wo fort de wo so de ayo no oba adwama na wo bo no emema gu so no ka we ko ka woni mi se wa wie wo so de ayo no nim na onim
bema bia hantan afama bebre okowe ho ni wakowe ho na jese wa hantan ai de mapewo wo de kwa no anya he ye de aye no hu na hu sa no ma no great but unim ni diwo obi so de no so de aye no mfie miensa bema bi obeba na kwan bia na okọ afekura de ho nsem e de to so se nua one ku no hwe oso na ma ohu se mema bi she white bi she tuntum mo do so de nachi antu ntino wo baka se wo ye ni wo but wo de no nkoi uhu wonim se mema na ata mo du so trancho wonim se wo wie da bi o nso de aye wo no ti wo hu oba fefefe okwa wade a wa ko din kwase asem ne de na sa betre fie nso de aye wo no bema fefefe wonde oba wiase wonde wo se wonfa we ho wonde oka wade asem cha na se oka adwuma asem che no kura na hey nso de aye wo no nyesa ne te bema bi asesefo oba bi asesefo wanfane ne ba nko a onidi nyesa na nyame aye wo but wonso wo de no de aye wo no etenne wo yo ba ne wuti onwe de ya wonim so no nko na anya wo susususu mema du so trantra wo koba we de wo ko no de wa besi na we de wo nim se wa wie obi e ma osika wo me ya maka cho se bema e pro ba obetuma to susu anya be 100 million obenya oba ba akopodi nya bema no wie wa okọ ba don de ne bokonten oba wo he ne bema we me bokonten ko wo chi se wo ba wi ase a hu fefefe busa se mema dodo se na afa wo ontimi nkan duka se de open ono no te du mo bia yawo ewiase nsem no edoso so ba kama ye kan be ma bi to fanema me to so fanema me no woni oba bia ni wo de aye ono no ba bi bet be ma bi bet ma so ba sa di na chi sa ba ko nya mane ya ko buna no wa ne ya se nkran ma se ben predu asa mo ko ma pa na jo ketura no wo mu ni wa oba ma hwa nya unu wo mo so san ya babuna de be china ni sisi nya chia na oba fi sa ne wiase te iti de pese ye kan nyanse obi e wo wiase fefefefefe ade ketua bi no ko wia ne de nguasia bre no oba besia beko shop no ko wia de ono so de no obi o se ni kunu se ni kunu oyem se e de sa yaw na wade na gu o so de no eti sa na tie ye nua ba be train na se ma ye kase yi nanimu a fange ede na chese be onso wo se be ma ba na kwan mu a wonam kura be ma nse ne pe eti se wo yo ba na mo na de ye kan wo de wo se wo de wo kwabena wo yaw wo kofi wo mu nyina so blosika enye de sese ye no susuma otimi nya wo de eye sa tu babo konte no na mama yusu ye mu sa wo se emu de he ena 7 pe nei omo no te ana wo be ma e ma wa form emu de he ena 7 pe aduasa omo bo awo Pietro bu aye nwuro Pietro bu aye kura na 7 pe wo do be ma ko kura na ukonya amane because obi amane sai bi na be ma bia na se so fawo nanso sikani bre ne sa no mani tu te na yenua ba ye bodo abetra waka ne de but wonso yaw emu ya me de bia me kama so baba se ya yaw o baba because wa rese ba oba kama yi ke de na fesie ni nyam ni mire sebe kane ne papa ne maami atutuntu antuma be jawade hwede ato no ensem basasa eso bi nam ho a ne tiwi gunachi na wo kotie bete no nam TikTok wo ka sesa ne tie hwe unimti amana manyinti unu dawo yaw na akodu Joseph Mensa we de ye fagidi ene ahosepen tachire na hope say ohode kwa dako ye ho ne abeka che no abedi adanse se de mesu manya medonto mo so mo pro mo frefrem no omunya bote nyenye sa adwuma na woni so akoye sebe sikasem kaka ti wo pedi abebo ho ka bebo ho ka ne mo ọmọ hu na nimpo no to de bra bra ni mo danse se ade ne ba na so machine ne bo ho ka na de ngo bo ho ka na de be fa na pete mazaze da wo kwa dabi kwanta wanwe ya pon e be kofio enti de wo mu ya o e de fa pa bo na ya ho sepe gidi advantage enti birthday ba ku on ti ana ma die mienu a e ba ye no akoda no a wo ye dede ha ne maame na wo hu de wo ye wo wiase no
Prophet Joseph Mensa say akoda na mfo mu yi enti woni ni papa Nyankopon be no matena akoda no na yenua ba no soso no se mote mu asem ano ti no Nyankopon hye ne ho ani munyam a yebesa do ma ba fidie so ne abedi adanse enti wo hawo ne amane biada mente me ho ase bia ye Sompa Asem Mpe Nipa Auntie Helena Fokuo ne papa ni mpompa ani Jonas Fokuo ameyaw waka nkyene gu wa braduane suso na Helena Fokuo ye ne no na ye adwuma wa ha enye weya asem o 0551931931 yenkɔ homa no so yenkɔ homa no so sisia 0551931931 0548931931 yenkɔ homa no so na yenkɔ na yenkɔti ahwefo ane atifo hello ye Peter yentie we Sompa FM yo na eni mo aso no nso pitie mu no ye bia so nyame da ko magi kunim wo monta no I say my about in a high but I mean, just open up a town, the BGD, you do 2 years, open my arm of the year to him. Name on girl, Miss Lemon, I said, movie, the every year of Hamon, my mother. Hey, Peter, no. Hey, Asem. Hello, baby, I'm floating and me pel bay. With your original papi. Original, you. I make a free crack. Yet away. With your somebody, you. Maybe you move to me. I then you move to the person now when you was some passes or. Okay. The enemy said, my man on the job. Abahono. I had the air to some dinner, you know. The qualata, that to some little magic. The bread, the bread. Okay. No, that. In fact, I kept out about that. And the Obano problem. Okay. It's a small among command. I saw about the okay. Yeah. Okay. Hello. Hello, good evening. My Joshua Brukatache, baby, I'm free with the yetio. Oh, I'm a chairman, I'm a chair, Lumba, I'm going to do in also Jenny. My friend, what they do, Macati. No, okay. I'm not on the mouth for me, and I said, Dr. Mumba, on the mouth, a chair for Pamam. No more, first one, I'm a stress, I'm a 20 times in Yamu. Oh. And when you're Nikomo, when you're Nikomo. So they are all kind of the Saturday, yesterday, and the clock. And so, yeah, Mudia, I didn't have a and I said, yeah, we point the panel. Okay. Insanity, my dear, yeah, me the man Cassa, and a midi to two. Maybe me a man Cassa about no, for me, I'm a chin to know what did the matter. You so genuinely so. She said, no, we had the poor or Yeniguma on your scholarship. There's a man here. Oh, hello. Okay. Yay. Contractor wa de masumo kutwi. Mincha me boss padis wa hotel. E wo chem. Na engineer kia do speech ya no so chem pa. Ova bajo se police an ho ye de. Nyame adom ne ho ye pa. Na kwanta bi sa so pa kan ho na sese. Me kira man of fidie. Ova me se mo gboro so. Onto no wa be gafo mpa mo for ma sam market mo ye dwo fa he. Adwuma we de bia me ka se D4 ni chema. Omo chen so ma ti aso no mo je correction. Na minia be abafi no ndi wo mu na obisa the question ba ko se ade achi ahonhom no eba na kwamo si da bi e na say bisa ne se ene ya say bi ohun ye kan ene susu de na ede also kan se susu de it say ade ya say of susu de no no da obeso pia ni hwa ni na ko sem so de me kire no of how de me kire nti oba kama almost am pen amfo say de me kai omo kama ye kama ti yajimudi de jodi force di say de tie bia no mini aba na efu ha ayebe hu de be wa kire be ya be de bekam ni akira dojire ho ate be da sipi okay okay
Madam Helena yene no na ye adwuma Sompa TV Sompa FM ya na ne papa ni mpompa na wa kan kinagu wa braduane so Jonas Foku ameyaw atronie ho na ye bededa no na ya pene korabia ne yiyo no nyina anoti Madam Helena yenko na yenko pene korabia asemo ye kwa atronie na ya kwa akopene korabia kra ya for friend nyina emfansia omna sama birthday for what the any sister back one yene no show we yapon no so apon a friend a free sound okay we belated birthday okay na no memenda no na the birthday ye man happy birthday Sompa for ene Asem Mpe Nipa for na free sound what the chronom say ye ma happy birthday nyankopon ye okese no nka ho no ma ku papa no ma usika Helena I friend say sound ye ma happy birthday what I mean show pa ya so de akwa enra da asante 19 me ma me ya na yiyo no ye fepa etu obi biada wo ba ye di ne sika ne monyam beda ekinya ye beda o mo asepa papa se enra da memne da ne kwasia da so 19 na agro ni mporo akra presbyteria so wo Ghana nyina ye beda o mo ase esanse de o mo beyo ye no na ano dene pa o mo kire wo do adi ankasa de mame ya sa na minua ba Nancy so ye sie no asante mampon memda ne kwasia da so no na nya asem ketwa sabri no ye ko na ayiyo we ye dotiye nana ade ani agye adom adumanya wo mase hene no na ochira na nana edotiye no ebefiti ase third March ye de ne betompam ne wukuada ye betoa so saa na yawada so ye betoa so na yawada na nwumre ho na mamre ne amane kwan so ye bekwa akope nana ade ne agi otoso mienu adumanya ngwamase hene ye kwa akope no korabia nti odofo ye se ayi ade akire obi bia sanse ade to woni anye wa na ayi nti no ba kofo ro adurugu nti no yenko na yenfiri ani monyam enko tai akire na nidi etwato yenfa nkoma nana yenko pe no korabia ye nana ade ani agi otoso emienu Doctor nana Kwame Aduna na ede ebaye yenkwe na yenkope nana Kwabia kama Oforisuo Aboagye menema pamfo yakram yeko long time ofie amofo amohu ochie wenya na mbia wa amohu pra oda soko nanim ebra kwa nanim na enoti ani bi se obi ayesi mumbra ni ntukwa na mabantem sa oh David mabantem dodo obi ayesi mumbra ni ntukwa na mabantem sa babe nya botre oh oso mutimi delay kakra tase nana babe mama yempe baby ntura na yenom kakra ne yemfa delay yakwantuo no Bye-bye. Losing the rabbit just Losing the rabbit and Bemansa. Losing the rabbit and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa. Nansem, one time many power when you feeling watching, and says up in for no. FDA, I did you drink a fiat and say, Osei Yaw. And is a woman body and came one moba. Oh, who said, and I made the Asamesio. Canon the pan, Nasana, Michiana, what me. A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefiting. Me benefiting wine. Also, got told dear. Abrewa, the smama, Abrante, Mishuve, one antique crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, Nina, what ya bribia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Senior na my wife complain one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, see, Mpaswa
Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni chie ni asumdie befi abrebia. Obebia o de pua haw no. Edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wu ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi wo bebia ye ton nro bia. Kingdom Herbal no challenger.